latest news from the home of Piazza, Maganaka at Maya, Assumptionista. This is UA Newsbit. UA held first in-person graduation after 2 years. The University of the Assumption held its first face-to-face commencement exercises for the graduating class of 2022 batch of St. Agapitus last June 14 and 17 at the UA Auditorium for the College of Nursing and Pharmacy and the UA Gymnasium for the rest of the departments. Vice President Lenny Robredo, Senator Risa Hontiveros, and Attorney Chel Jokno gave their virtual messages to the graduates. The theme for this year's graduation is UA Graduates, Transcending Limitation and Going Beyond Expectations. This is UA Newsbit by Regina, your number one source of precious information inside the campus. For truth, for integrity, and for a right to exist. Aro, narapaya kaya ka ring malalyari. Nga napaya ng taong sinabi. O ika abe, nga mupaya ka rin bage-bage. Ini, ingke kong programa, ababyasala ka rin kutang daring madla. Lalo na, kimpamagaran at kasalpantayanan daring kayanakan. Nga mupaya. Namupaya. 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 Pamagaran at kasalpantayanan. Maya Payabak Pampanga, Maya Payabak Fernandinos. Ampong Maya Payabak, Karen Biasa, Maganaka at Maya Pa Assumptionista. Ini ang programa ng University of the Assumption. Nga mo paya, iti para karen kayan na kanya bang pisabihan, mi pakanano nala, lalo na impamagaral, dapat inkarelang kasalpantayanan. Tara na't makyabek yung katamong programa nga mo paya. Antabayanan nyo kami, kilub ning metong oras, bang pisabyan la rembage ang makapatungkol karen kayanakan. Umpisan tayo po yung katamong programa, Sir Nolin, kayong katamong pa shoutout. Shoutout po ka rin kakalugor ang tamong makirandam ngayon kaya bakan, lalong-lalo na din kakong barkada. Ang makirandam ngayon nga ba kay Jonat, Jenaline, Ryan, Ampoy Kitilin. Good morning po. Makanyan mo naman po kareng administrators na po ng University of the Assumption, rin kaya betamo pong teachers and non-teaching staff po ng UA, rin kakatama pong estudyante, o doon makabakasyon na lang yan, Sir Chris. Sana, Sir Chris. Wow, po rin karela pong parents, then po palaging makredam kay katamo, buritala ring i-greet Sir Chris, na rin magpining ceremony, na rin psych ang pong BHS students keng July 6 ne, tsaka Sir Chris na dindam ko na naman ng metong article na kinontribute na ng Regina ne. So dakala salamat karela keng South daking kikatnamong programa. Special shout-out kang Cedric Garcia na agis na kay Amin miss ko no rin nga mo kaya. Regina kasi maging part tamo ken Sir Chris na Adwambano. Yes. Then bisa pa pong pa-shoutout, mag-post lamo po kay kikatnamong Facebook page, nga mo pa yung official Facebook page at king Facebook page na po ng Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At para po karing bisang makyabek yung katamong pisasabihan ngayon abak, malyariyo pong ipayabot ka rin katamong text line numbers. Para po kang Globe, Sir 915-954-1303. Para naman po kang Sun, Sir 942-357-4268. Para po kang Smart, Sir 918-351-8282. At bang pong mas updated kayo pa po kang DWBL 91.9 Bright FM, malyari lang pong i-follow kayong social media accounts ang maka-flash kareng kekong screens. Sir Nos, ngayon kayabakan ba yung kakatamong format na uling, this is the continuation of the segment or the topic that we have discussed last week ne makanta mo rin yung UA files ya pa rin yung format yang gaking mapila na episodes kare susunod na episodes anyang inintroduce tayo Sir kasi ng UA files sin marakal dakal ta na rin kwentong dindam niya kikikat namong programa ni at happy sabihan tala po nang kay yung gama kanana may kapamiyat namong insights ang po nang kikatamong resource persons ne kaya tuloy-tuloy mo ni agkatantala ng kikatamong makiramdam aliwa mo ring estudyante tamo siguro para mag-share la rin kanilang experiences ne bang kanita aliwa mo siguro ila ing makabiyaso or makabalukit ng kanilang experience pero pati lang kikatamong makiramdam, Sir Chris. Anya naman ka rin makiramdam nung burila pong mabasa din kaya kayong kwento malyari lang i-send kay kaming official Gmail account. Send yun la po king ua.ngamopaya@gmail.com.
Send, kay po migagana ka, uling ela po mabanggit ng kay kayong identity pa siya babasan mineng kay kayong kwento. Ulitan kay mo po, Sir Nos, ne? Isend lamang po din kay Arelang Kwento, King UA nga mo paya @gmail.com. Last week, Sir Chris, sabihan tayo in concern ng meds, ne? Graduate na, pero in concern na tukul kayang employment. So, kabalik tamo, pisabihan tayo ulit, i-recap tayo, baka kasi ratang may kapagramdam, pero ratang may kranong kikata, medyo familiar na laki ang kwento ng meds, ne? Pangkanita, balikan tayo ng concern, tapos atin tamong invited resource person din, baka kanita mas makadagdag, ne? Yes. Kitang apisabihan tamo last week. Anya naman may part 2 tamo, Sir Nos, kasi due to insistent public demand, para mas lalo talab po kanong asapan, then kaya katamong fresh graduates, amanin tun obra ngening kaya baka. Ngayon panahon kasi, Ngayon Sir panahon Chris, na yun, masakit. importante talagang agad-agad dapat may koobra na Yes. kanita. Ayan, das lang problema na may kinalaman king finances. So, kabalik na po ng kikatamong programa, i-review tayo pong bagyan, itang kwento ng meds, patang kaya po, i-welcome tani po kayong programa, yung kikatamong resource person. So, igana-gana pong bagay ini, pasabihan tayo, kabalik na po ng kikatamong programa, at kaya rin na po rin mapila na patalastas. For almost 6 decades, the University of the Assumption has constantly produced successful individuals in various disciplines and professions. Being the first archdiocesan university in Asia, the University of the Assumption has remained steadfast to its vision as the leading formator of Catholic leaders who are academically competent, morally upright, and socially responsible. With the threats of the COVID-19 pandemic, the University of the Assumption adopted a flexible teaching and learning system dubbed as the UA Flex. The UA Flexible Learning Experience System is the university's proactive mechanism in delivering quality and adaptive education while upholding safety and health among its learning community. Content knowledge, pedagogy, and technology are the main curriculum pillars. Our academic programs comply with the standards of Department of Education and Commission on Higher Education, as well as the government's health and safety protocols, making the UA Flex truly a safe and adaptive academic system in the new and emerging normal. Bibiyasa, maganda ka, maya! Apply now to the University of the Assumption, where your bright future begins. University of the Assumption, a God-loving institution. We are one with your mission to realize your noble vision. Take a trip to Italy with Amare by Chef Chris. Treat yourself and your loved ones. Enjoy meals that are good for the soul. Take a bite of freshly baked rolitza, homemade pasta, perfectly grilled steak, and risotto. Opens from 11 a.m. to 9 in the evening. Amare by Chef Chris, home of the original rolitza. Located at Royce Hotel ground floor, Rojas Highway corner Ninoy Aquino Avenue, Clark Freeport Zone, Pampanga. For reservations, please call 0905-444-9167. Ing Diyos, king kasalesaya ning kakatamong kaligtasan, Diyos yang makiramdam at makipaglakbe king kayang balayan. Ing synodality, ang milalarawan anting pamaglakbeng abe-abe, metong yang ordinaryong paralan, anong nuka rin, ing banal na kapulungan, masasalamin niya, anting balayan, amakisan metong, king ibpa, king anak, at king banal ay espiritu. Kalupan ning lugod at pamisan metong ning Santa Trinidad, ding egan-aganang bininyagan, gugusala at susulong, king pamisan metong, king kasal pantayanan. King aktibong pamakiyagom, ning balang metong, king biyaning banal na kapulungan ng Diyos, ding egan-aganang talasal pantaya, maglakbelang abe-abe para king metong amisyon. King pamanantabe ng banal na espiritu, lakwas siyang miyuyubog, ing balayan ng Diyos. Kapag nasa ng Diyos, ing tipuna nakatamo, anting metong a pamilya, at maging party ng kayang katawan,
Anong no ka rin, in balang metong, kapamilatan ng regalo, at kagiwa na tinggap na, makapakirake king maulang misyon ng Kristo. Ing dapat ning banal a espiritu, maulagaya king proseso, niting amanwan tamong sinodo. Ing banal a kapulungan, maklakbeya, painturo king kaganapan king biya kapanyamban at misyon. Oy ni ing buri ng malyari ng kakatamong Santo Papa. Ing lunto at mayakit, ing partisipasyon daring ega-naga ng kasapi, ning balayan Kristiyano, iba't king peka matas, ang gana king peka mababang antas, king lipunan. At iti masese at mamunga, king agyag, ning banal na espiritu. Ing parehong espiritu, ang mitatalaga king pisamban, ang magtagleng, miyayaliwang karisma, at katungkulan, ang mamungang kasalpantayanan, kapanayan, at lugod. Ing synodality, yaing dalan aso katamong tuntunan anting iglesia. Mititipon emuban mangalap impormasyon, nuneban makiramdam king banal na espiritu, ang magsalita ka ring miyayaliwang individual, sitwasyon at karanasan. Masanting niya iting pamikatagon, ban manalangin abe-abe, at makagawang masampat a desisyon para king ikasulong ning banal a balayan. Metong yang panagkat ini ban ibili ing sarili king parehong dalan adelanan ning amanong mi katawan tao, Yesu Kristo. Tukyan ning kayang bakas at makiramdam king kayang amano, at maging makabuklat mo naman balugbog at puso karing aliwa. Maging posible nga nini king sawp ning banal na espiritu, amamye sala at inspirasyon kaniting prosesong awsan tamong sinodality. Namupaya, Namupaya. namupaya, pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik po yung kay katamong programa Ngamupaya, Pamag-aral at Kasalpantayanan. Sir Chris, last week sino dati katamo i-meds, Yes. graduate pero in concern na makanano yung nano kaya yung dapat ng gawan kasi mag-alala may kapag-send na yatang Marakal application karing aliwaliwang organization pero ala pa yatang kukontak kaya tamo ba lungin panahon na ni putatin ng kinontak kayan at syempre bilang graduate bukod kitang painawa dahil baluta mo talagang nakalapig dalanan alaran batch ngayon Sir Chris itang K-12 itang pandemic pinaka-concern na talaga siguro kanyan makanano lang manikwang obra. Kagad. Uwa. Muling ing kaya katamong letter sender, Sir Nols, talagang anak ya pa, bisanya dugong makapag-obra, uling ketang kasakitan na pegdalana naman, iba't king iba't. Iting in-name na bang, muaso panding karelang pamilya, bang santing labi. Santing yabi, iting peka-im na, Sir Nols. Tsaka itang alaho kasi Sir Chris kareng graduate na itang potang kay madidemoralize ka potang na ng kalamba talaga pang obra, bababayang self, in confidence mo kaya sarili mo yung self-esteem mo affected. Yung masaklap pa, Sir Nols, na yung kay katamong letter sender, cum laude, siyempre itang pressure, mas times two, Bala mo potang mag-submit ka, ikit-ikit da, Cum laude ating ka, kang award. ating Mabilis, so kaya. O kaya kang tagalan daray kumpanya iting sabi-sabi kang community pero pagka minsan makanta yung maliliari. So ito yung concern na rin kakatamong letter sender last week, Sir Chris, na itang makanano yung manikwang obra at nabangan ta makasap na kayong pamilya na tsaka para din kayong sarili na. Yes. So ngayon pong abak big invite tamo po mula po kayong Labor Employment Office po ng City of San Fernando bakanta po adi na nakatamong idea probably Sir kasi di na nakatamong ID katang work opportunity kaya ng City of San Fernando na yung kasalukuyang sitwasyon lalo na medyo tintamong pagdala ng pandemic na may apektuhan kaya itang employment rate at saka aliwa-aliwa pang bagay na may kinalaman king kabiyayan da po aliwa mo siguro rin makatok ng kening Sudad San Fernando pati rin makatok ng pa-outside kasi baluta mo dakalamago bra kaya ni pong City of San Fernando na naman makatok ng talaga kaya Sir Chris capital mali batal ako taga Mexico ko pero kaya ni ko City of San Fernando. I came from Bacolod. Kaya magpasalamat tamo na good kay City of San Fernando kasi di diyan nakatamong opportunity para makapag-obaran So dakal pong salamat. So ngayon nga abak Sir Chris matula tamo dahil pigbigyan nakatamo. I-welcome tayo po ng programa in Labor Employment Officer 2 na ning City of San Fernando, Ma'am Maria Mina Sabado. Good morning po. Ay, alayata nga. Makamute yata, ma'am. Ala kayo pong audio, ma'am.
Ayan. Good morning, Good morning po, po. ma'am. Maya abak po kaya kayo man po makiramdam kay 91.9 Bright at kaya kayo po nga dua, sir, Maya payabak din po. Bakating kayo pong buring i-shoutout ka rin kaya bayo po keng office ma'am. Bakit na mag-umpisa kaya katama? Wag buri ko po talagang i-greet din ka. Kaya kami pong birthday celebrant a boss. Wow. Miss Maylin Gallarde. Birthday na po ngayon. Happy birthday, Ma'am May. Happy birthday Ay, po. happy birthday Opo, po. magpapansin siya po kano po. Kaya kami. Pota po, dumalang kayo po. Kaya malapit kami. Sige. Dakal pong salamat ma'am. Kaya kayong pamamunta or pamanagong kiki kaming invitation po. Burimi po muna ko. Tang nano po yung mandate na po ng opisina yun isto ko po ba Labor Employment Office? Opo. So, bali, sir, kumbaga, maging kaimi po, kami po rin itang bali maging tulay daring employer ang po paing applicants para makapagmitla na mas masaguli. Siyempre, dati niya pungita mo niyang time ni o tarong gumanton kang obra, lakad-lakad ka pa. May balo, nung ka rin ka mag-apply. Nini po in San Fernando or in peso, at hindi pong peso rin bawat munisipyo. Na nung ka rin, pwede lang munta rin aplikante, employer, mag-submit lang requirements, kami po kasi, aplikante ka, lakuan may resume mo, kaya kami mag-fill out kang forms, manton kang obra. Deng employer naman po muntala kaya kami, mantun kaya po makanining aplikante, maglakuan lang dokumento na katunayan na tutula po rin kumpanya nga rin. Deta pong requirement sa reta, anyara nila reta, binyeno po ning dole para kapatunayan na tutula po rin ang kumpanya. So, ibiene po ning employer yung vacancy na, kami naman po ret ang aplikanting maglakuan resume karela, kumbaga pibanggami la or i-refer mila karela. And then the employer will contact them po para ma-interview la. Buri mo pong liwanagan, ma'am, na EA po agency in peso, sasas na ani po kami talaga po. mismo. Kumbaga, kami po agency na baging tulay. makinabang la naman, ma'am. Yes, bridge kami po kumbaga, sir. Kasi rin nga liwa po, may mistok de po ing peso na balada manpower agency kami. Ali po, taga sinop kami mo pong resume, ang po pang dokumento na rin kumpanya. Itang mga nita, sir, banta mas mabilis. Ali mo po itang ikapan sarili mula kung kumakmantod kang obra at kami naman makapost na rin vacancies na rin companies kaya kaming opisina, kaya bulletin board mi po ating kami pong area na nung ka rin po post nila rin ang vacancies da. And then, sisend nila po kanita rin ang aplikante. Ng aplikante nung may walk-in niya po kaya kami pwede nila pong akit detang karelang vacancies para nung atin niya pong buring applyan, pwede na pong mag-send resume through email or pwede na pong mag-walk-in, pwede na pong mag-inquire through phone karela. Kanitaya po, sir. Both public po at saka private la po niya. Yes, sir. Kami po bali mostly cater mi kanyan, data pong keng private companies. For local, data pong keng government kasi usually makapost la po rin kaya kaming HR. Although kami pakipost miya naman po pache at inyang vacancy in city, post mila naman po kaya bulletin board mi. Banta balo na po ni applicant, akakit de po. Ma'am, itang question about kitang maging impact na ng pandemic kay employment na rate employment no at saka unemployment po ning kay Ciudad San Fernando. Makananuya po ita, ma'am. Bali sir niyang may ka-pandemic talaga totally ala po. Bali may stop. Kasi ala pong makapag-hire kasi hindi sala man pong mag-hire. May manyarala po rin nga liwang companies. So ala tamo pong support karela na para keng application da po keng kayang kareng mantonobra. And at the same time naman po, wala naman pong mag-send resume kantakya kami, wala naman mag-walk-in. So ing gagawan ni mo po hanggang lulog kami, skeletal kami, ala po masyado. Talagang may kayan tamo po keng pandemic kayan. Data po po ita. rin pong estudyante ma'am na maninton obra during summer. Kaya kayo yarin po ita? Opo. Bali, may yari po kanita, may work from home la. Bali gagawan da, bali maglinis la po keng bakuran da, mananaman la, makanitaya po yung pepayo brami karela. Maging documentation da po, pipicturan da la po reta. Nano pong house kat ng program na ng City of San Fernando kanita, ma'am?
Special Program for Employment of Students po. SPESIA po ito. Spes na. Spes. Opo, karang niya pong mag-aral ito, sir. Nino po rin qualified ka rin, ma'am. Baka ting makiramdam ngayon maka-open na po ba itong Then application? po, actually, sir, 15 to dito pong 15 to 25 years old, makanta. Hanggang pong college level na po, sir. Although hanggang pong siguro hanggang 30 nung talagang working student siya, patak-patakin pa mag-aral na, putot-putot, pwede naman po hanggang 30 balo ko kanita, sir. Pero 15 to 30 makantay po. Basta mag-aral niya po. Pero po karetang second course, sir, alin na po pwede dito. Yes. Ongoing po. And also, dapat po indigent siya po yung anak. Kumbaga, although syempre mag-obrala rin pengari, naman po buri ng sabihan mag-obrala rin pengari, po kailangan ni suporta ng gobyerno. Kumbaga, available niya po ito para karingan mag-aral talaga na kailangan day suporta. And at the same time, hanggang nung mag-obra naman po rin pengari, naman po indigent. Kasi atin niya po siling itang salary na ning pengari Although ning kay sabihan tamo po na ring pengari hanggang medyo madaguli sweldo na, po kapusya pa rin. Di po ba, sir? Usually kasi makanita po yung kakayda kaya kami. Atin niya kasi bibigyan bracket po yung dole na talagang indigent lamo po rin pwede. Kapilan, ongoing po yung application kayo. Maka-open na po ba itong program? Actually, sir, payari niya po. Payari. Kapilan po mag-start Payari usually niya po. spes May gobrano po rin anak. So, yari niya po yung application. Usually, before na ning karelang sem break, or itang first sem, first sem, second sem, itang makada. Usually po kasi dati May to itang po tang summer vacation na rin anak, karinya po mag-start tayo So mag-start na po mag-apply rin anak from March or March, April. Mag-inquire na po din. As early as February, atin na po mag-inquire talaga. So may punuya po itang slot na binyan na ng dole kaya kami, hanggang po dahil pa po mag-apply, minalapuag yung tanggapan kasi alata naman pong budget para ipasweldo karelo. Pilan niya pong weeks, ma'am, itang karelang obra? Usually, sir, 20 days siya po. And mga pilan po yung required or bibigyan na po yung dole slots para yung katamo ka Fernandinos? Ngayon po, 200 la po rin binyen na kaya kaming slot ng dole po. Depende po kayong budget na po ng city. Siyempre, nanggam pong dinanakin po 300, nung naman po yung tapatan nitang 60% na ning sweldo na ning anak, naman po makantaya po itang sharing nanditang salary na 60% coming from the LGU and 40% LGU coming from ito the 60%. dole. 40% siya po kayong dole. Local la po maka-assign kanta, ma'am, aliwaliwang offices makanta. Opo, magobrala po kening kareng opisina mi po kening kumbaga magasisla po kareng empleyado po. Makanita po yung obrada or mag-encode la po makanita po or magasisla kareng clients, makanita ya po yung papayobrami. Bala mo po talaga, sir, empleyado la po. Bala mo po mag-OJT na la naman pala bahay na mag-graduate, at least may ka-work experience na la naman Kapilan niya po mag-start naming program ang makanyan? Years na rin po February, kaya tabalo exact date itang Kaiser. Year. Pero years na rin po siguro malambat na Maluwat niya rin kasi, sir. Maluwat niya po, sir, before ko pa yata may gobra munisipyo. And libo-libo no pong mga estudyante nga sopa na siguro. Kaya ang exact year na po. And libo-libo na rin siguro ng beneficiary na sir na yung programa nga ito. Sayang nga po, niyang mag-aral ko, kaya balo ni sir Naka-minimum la po na, ma'am. Sir, opo, minimum rate la po ing sweldo da. And akwada na lang. masweldo la po rin anak, sir, gamit din po talaga yung karelang sweldo para kayong pamag-aral da po, pamag-enroll. Talagang makasawap yung maragol. And pata pong mag-open na po yung application. Maka-announce naman po yan kang website siguro ning Peso ang po ning San Fernando.
Opo, sir. Sungkay po, before namin mag-start siya po, usually mag-radio program kami po para i-announce siya na mag-start na po yung application. Maragulya sa Sir Chris lalo na syempre rin nga nagangatil lang obra aluwaya rin itang medyo ating extra income para karela nagagamit na ng anak kayang tuition fee pero balikan tayo po itang concern nito kikatamong letter sender last week itang pamaninton obra. So, pisabihan tayo po rin work opportunity na atin po keng City of San Fernando. So, nano-nano la po itang sector na medyo okay pangaras keng employment. Dito pong dakala mga ilangan na empleyado. Actually, sir, kami po, madakalya po mostly San Fernando services, ang po pa pong retail. Makantaya mostly kaya kami, ang po pang, at nga rin pong manufacturing po. Pero mostly kaya kami po kasi services and retail kami. Kaya nga kakit mo pong trend na rin vacancies kaya kami. Although din mo rin mapilan-pilan na offices, mangailangan pong office staff, mga ta. Kasi din, detang kayong office staff naman po kasi sir, naman kapira-piragling may filled up na, naman po agad mangailangan kapalit dito. Unless na mag-expand po yung company. Ating kayo pong partnership, ma'am, kayong private sector kareng businesses or required la talaga, halimbawa mag-apply lang business permit, ma-require lang na po ang ating pangangailangan, i-inform you kami. Isto po nga, new business kayo, sir. Timo, new business, mag-apply laking business permit. Ipapuntano po ng business licensing division kaya kami para po makakipag-coordinate kami po para balo nila po rin vacancies. Dahil bielo po kanta kaya kami para asopan nila karetang taong kailangan daw. Pwede la rin pong magpa-schedule interview, in-house interview kening office me para nala po munta keng kasi gagawan do pareng opisina da. So gawan mi po i-offer miya po kenila po man interview. Pagka minsan Sir Chris, masakit din itang mantun applicants lalo na kung medyo bayo-baya paping negosyo. So maragulya pong sa oping opisina yung para karela at least sa tinakabalamat inong pool of applicants mula ka rin. Tsaka po siguro asusopan nyo lang na makatang mag-match karetang applicants ang pupay itang pangangailangan na talaga. Basta ako-coordinate dyan po kaya kayong opisina. Makanano po yung proseso, halimbawa kung applicant, kung kalupa na po ng letter sender, tamo i-meds. Makanano ya pong maka-avail kayong services na po kaya kayong opisina. So mag-walk-in niya po ba or mag-email? Bali sir, usually, dati po, itang proseso kay mag-walk-in lang po kayong office, may maglakwan lang resume. But since the pandemic po, na kami po kasi mag-accept resume hard copy. Usually po, mag-send lang pong resume through email. And then, if ever po na, nakapost naman po kayong Facebook account mi po kay deng vacancies mi. So, pwede dala po nga deng vacancies ka rin. At the same time, nung may papunta naman po kay ni King San Fernando, pwede na po dumalan kay opisina mi kasi makapost lapin po detang vacancies kay bulletin board. Makanitaya po sir yung proseso. Basta mag-send lang resume kaya kami sir, re-refer mi lang ang po din. Yung maging problema mo po, syempre, itong mag-contact karela, kay itong unknown number, syempre, inikay po sasagutan ng call or text makanitay. Tapos yung maging feedback na naman din employers kaya kami po. Pero nagkikater yung ma'am, mong residente na ng San Fernando or nakal din na mumunta kayo outside San Fernando? Opo. Actually sir, bala mo nga, mas marakala pa nga mo din mumuntang non-resident kaya kami kaya sa aking resident. Suling, kaya nga papansinan ni pong datang-da po rin applicants makanita sir. So, gan ala kami pong nanungawas kanita, pipilinan na applicants. Lahat po binibigyan po namin ng tamang hindi namin lang pong opportunity. Pante mo po. Treatment. Ala pong dapat muna lang mahanta-mahanta. At yung po kay karelang experience, kay karelang nung nanong klaseng obrang pantunan, makanita po. Depende po kay pangangailangan na rin kumpanya na sabi kaya kayo na daretang karelang positions, vacancy, saka pangangailangan na po. Pero buri ko pong putang kung kaya katamong guest or nos, nung amo monitor do po retang
hiring percentage rate nanitang aso panda or detang applicants na. For example, ding applicants 10 la, pilan la karet ang aplikante karet ang ma-hire detang. At itang date ang pagpakanta, ma'am. Kasi ingagawan mi sir, anti mo mag-refer kami pong applicants ka rin companies. So di na nila po reta maka-excel la po deta So kayan mi karela na once na inawas dala, di nandala pong remarks nung anti mo inawas di maki but cannot be reached or may agree ang magpa-interview makanita sir or may qualify yakit ang interview. After na po detang binyeming lista reta ayaws dala, sort dala, kitang karelang pamangailangan, isend back de po kaya kamita. Banta balumi, nung makami pa kananula po retang sinending lista rela. Sir, monitor Apin buing kaya kaming maging monitoring, kareg referral ni po ito. At the same time, isto pong magpa-post la pong vacancy kaya kami, potang halimbawa, may filled out ya po ito. Usually, sir, di na nila pong 1 month to post their vacancies po kening office me, kening bulletin board. After na nito, we will call them nung may pakanano na po itang vacancy at na lang hire at lala, mag-send la pong placement report kaya kami. Based kang experience, ma'am, makanano kabilis itang proseso mula kitang pamag-referyo tapos actually po depende po kasi kay companies nung makanano ya ka urgent din kay nga sir halimbawa po minaw siyang dati nemo po makipag-coordinate kaya kami ngayon kailangan ng applicant kulang niya tao at kitang one time kasend na nita may send mo sir itang applicant sita resume na so nga kasabi ni interview ni kita mo rin aldo nga ito di na kaming feedback depende po kayong urgency na ng pamangailangan da sir. Ang kakatamong letter sender, ma'am, fresh grad yan So, makanano po based kang experience yun po, makanano la kabilis ma-hire ng kakatamong bayong graduate dahil pagkamisan kasi emphasis ito kang experience po. Sir, ken pong experience mi po Kenny sir, istong may refer la po, istong ginawas mo po ng employer, at yun na po karela kanita. Actually, sir, maging problema, sabihan ko pong kindness, maging problema, sir, then pong applicants, mamilang resume, mag-send lang resume, potang ni-refer nila, rin contact numbers na po, alila po sasagot or magring lamo, cannot be reached, no reply. Ito po'y maging problemang sasabihan na po din ng employer kaya kami. Makantami pong gewa na detang sinend mi nga retang list, ibalik do po kaya kami. Ito po mostly in reply na ang kwami ka rin employers. Red pong applicants, medyo maging, lalo na po nung nag-college la, nala po bisang mag-start kitang mababa. Makanita po. So, nano nga sasabi da po rin employer, medyo maging choose sila po rin applicants tamo. And then at the same time, malala pa man pong experience, mantun nala pong maragol sweldo. Ito po ini-sir realidad mo po yung sasabihan ni Banta, rin kaya katamong college graduates. Although college graduates kayo, dapat manipon ka pa ang work experience mo. Banta, makapag-demand ka, kitang sweldong buri mo. Based ka rin based po ka rin conversation yung pong aliwakang siguro makipag-meeting kayo po ka rin kumpanya abot po katang skills katang competencies sa pantunanda. Nano pa po rin aliwang bagay na kukonsider da po atang mag-hire na lang pong empleyado Actually, sir, ngayon liwanay itang skills dahil itang ugali na ng tao ba? Itang nanong mapagmalasakit ang pong matyaga po impanto ng dangi ni sir. Kasi meto nga tawang gangalayang skills aturume. Oo. Ita na po isasabihan da kaya kami ngeni. Aliwa na po itang kay kasi nung kabyasnan nung mambisang magobro. Makanitaya po. Sabihan da po rin anak ng masakit yung obra. Serali po. At intamo pong obra masyadong mapili. Ito siguro sandang soft skills Sir Chris na kailangan i-enhance ang pong i-develop na pa personally yung kaya katamong aplikante. Siguro po dakal tama po abalo kaya katamong guest speaker pa magbalik na po ng kaya katamong programang nga mo paya.
COVID-19 pandemic cannot stop us from delivering quality and flexible education. Learning continues at the University of the Assumption Grade School. The UAGS is all set for academic year 2021 to 2022. At UAGS, children experience synchronous and asynchronous quality Catholic education, intensified math and science classes, and pupil-centered activities using a variety of online and offline apps. With our PAASCO Level 3 re-accredited status, ISO 9001-2015 certification, and partnership with Google Suite for Education and Google Workspace. Parents are assured of excellent online instruction and optimum service. Applicants are now accepted in Junior Kinder, Senior Kinder, and grades 1 to 6. For more details, please inquire from UAGS Guidance Office at 0943-4158-241 or through Messenger at facebook.com/UAGAO. Come and enjoy safe and adaptive learning with our seasoned and outstanding teachers. Be part of UAGS, the home of the achievers. Thank you very much and Hail Assumption! Kakaluguran, ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, TWBL 91.9 Bright FM, malugod na lanamang tatanggapan ring kasaupan aburiyong ipayabot. Deti maragul la asawop king pamanyundo ning kaya katamong misyon ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo kapamilata ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babyemi la kaya kayong ngeni ring paralan ban mirasla king radyo ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, amaki account name Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810-012049, amaki account name RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 0062-9801-7632, amaki account name RCASF. Dakalpong salamat ating Ginoo, ablasana kayo sana kingke kayong ganaka. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik po yung kay katamong programang Namupaya. So bago tayo po isunduin kay katamong discussion, buri mo lamang pong i-greet din kay katamong Manalbe via Facebook Live. Good morning po kang Jing Soterio, Dedicatoria Mendoza, Lydia Lavarias, Maria Lourdes Sato, Edith Placer, Jemprix Capulong, Mergab, Joan Dungo Gonzales, Miriam Gomez, Yuri Zacari Lascivius, at nga ng Angelina Garcia, Maya Payabak po. Sir Nos, nandin pisa biyan tamo na dakal available obra Kenny Pampanga, nga na po ning kay katamong bisita. And atin lang po nga experience dita ka problema and feedback coming from the employers. Number one, the numbers of our applicants or dating clients tamo ela active or cannot be reached or minsan ela sasagot. Number two, medyo choosy sila kano din kay katamong applicants na kahit fresh grads la or alala pang experience, medyo mag-demand na lang mata sa sweldo. And number three, in kanong pipili na ng katamong employers, pumunang dili luwanging skills, pero deng attitudes and behaviors na po din kay katamong aplikante. Dahil in skills, wapi naman panigaralan aturo, pero pagka minsan nakasakit ba yung ratang values, Sir Chris natin, karatang aliwali ba, attitude, kasalok. So, burita po nga balok kikatamong invited resource person. Ito pong kasalukuyang programa na ng City of San Fernando para makapag-generate pong job opportunity para kareng aliwa mo po kareng residente ng San Fernando pati po nang makatok ng outside. Although baka po mag-expect mong possible changes ba dahil may pagpapalit liderato kikatamo pong City of San Fernando. For sure naman po siguradong suporta nakatamo pa rin ni Kiakatamo ba yung mayor po. Uling syempre po ing obra talagang kailangan direng tao.
So, kayo pong experience ni kareng maging mayor tamo, lagi la pong suportado keng peso. Na anuman po'y maging programa tamo, susuporta la po lagi. Nalapuret ng kasalukuyan Bali po, program. yung kasalukuyan po, keng peso po kasi, ireng programa mi, usually keng, timo po kaya kami, referral and placement kami. Yung maging program mi po is job fair po. Ang po pang local recruitment po, kaya ni king opisina mi. Job fair po, itang mag-invite kaming marakala companies nating vacancies. And then, kitang may tungaldungay ta, pwede na pong mag-apply. Kaya naman pong... Ilan niya pong beses kim pabanwa malalyaring job fair ay tama? Anya po walang pandemic, sir, makatadwa keng pabanwa gagawan niya po ita. Atin pa pong time na makatatluya pabanwa. Oning tapos, gawamin mo po nga dwa, uling medyo sesela na po kanita. So, twice a year kami po kahit kanita, mag-job fair. Kasi atin niya naman po indole job fair. So, tapos dengaliwang companies, kailan naman po keng site na mag-interview la rin. So, para itang programa nga ito, misana niya, usually peak season da rin mag-Christmas, mag-opening klase, makanita po. Kakayan niya po kasi schedule niya po talagang marakal na kailangan. So halimbawa, ma'am, may metong school, pwede palang makipag-coordinate kayo ne. Kung bisa Yes, mo sir. organize job fair, Actually baka po, nita... in assumption po, makipag-coordinate siya rin po kaya kami. Regaliwaliwang colleges kaya ni Bill po, magkay kami po. Encourage nila po nga na di ba sir, den graduates required na lang at ilang profile ka rin graduates di po ba? We're asking them po na pwede dala pong isend kaya kami data para refer nila po karingaliwaliwang companies. Makanita po, karingaliwaliwang colleges mo naman po kini. Makanyan mo naman. Aside kitang maglakwan la pong resume renganak kaya kami ringaliwa kasi eda po balo, makanita. So, in university, since atin yung profile karela, we're asking them po sana na i-send dala kaya kami. After, kasi mag-conduct na rin po, kagaya po ning career guidance and coaching kami po section, ila po mag-conduct legs, apin po yung programa data legs, itang labor education for graduating students. Karinya naman po itang SPE, summer job. Darenganak, karin mo naman po mag-apply. Ampo pa po itang karing senior high na detang mag-graduate pong senior high. Banta balo da itang career guidance naman po ito. Banta balo da interest da rin vacancies ngayon. Banta balo da nung nanoya pong kurso yung masatindang punan. Makanita po. Apin po yung program na naman itang Kenya. Kaya kaming youth section ito. Ito naman pong keng training, mag-offer na naman pong skills training data. Ang po pa pong reta pong tupad, karila naman po. Potang atin niya pong programming dole na tupad, ibiedo po kaya kami, mag-apply la po rin kumbaga assistensya naman po ito po anyang pandemic assistensya naman po kasi ite. So makanitaya naman po. Papagobra na lang pong 10 days and then tsaka na lang po sweldo kanita sir. In support para kitang karelang alangobra ang time na anyang alalangobra. Ing peso po pala, ating aluwalubang division, depende po kitang pangangailangan niya. At saka ating lapong aluwalubang responsibility. Kutang kaya po sana itang orientation ng po pang seminar, asabi yun na po nandin mag-provide ya rin po palang makailimbawa at ang labor laws probably na makinalaman keng BIR kumbaga partner po kumbaga kami po karetang graduating in abemia naman po kanita indole para naman po karetang labor standards siya po mag-discuss kanta kami po nung makananay tampo tang mag-apply la attitudes resume making makanita po didinan nila pong tips makanita rin anak nung makanano lang makapag keng interview, nanong dapat na pong isulod, nanong dapat dang gawan, tamakanita po. Na maragol pong bagay, ma'am, kasi pagkamisan nga, medyo pamakasadong klaro, halimbawa, nalarat ng labor standards nga, nanong dapat gawan, nalarat ng karapatan bilang
empleyado po ne. So detang makatang bagay kung nga provide dalapin naman coming from the government, Sir Chris ne, mas maragula sa kanang kikatamong applicants or kanang kikatamong potential magobra ne. So hanggang yung UA sabi na nga ang ma'am nandin makipag-coordinate ya karela o marakalta na rin siguro programa na kayang tabi tayo po in City of San Fernando ne. From time to time kasi Sir Chris mag-job fair tamo kang UA ne, through guidance office. May amaze ko, sir, no? Karatang sinabi ng ma'am, uling balakoy, talagang manton, sasawapan dala mo, manton obra or company Wow. na kaya katang aplikante. Pero atin lalim parang career guidance para mo Malawak. aso pandala pa lalong makapaninton obra rin kaya katamong fresh grads or din kaya katamong aplikante. Siguro, sir, no, pa magbalik na po nin kaya katamong programa, dakal tapa pisabyan na, dakal ya pa teknik ituruin kaya katamong guest para mas lalo la pang makalagwang makapantun obra rin kaya katamong fresh grads. Magbalik ya po yung kaya katamong programa. The University of the Assumption Senior High School is already accepting applicants for grade 11. We offer all the strands under the academic tracks such as STEM, ABM, UMS, and GAS. At UA Senior High School, we provide engaging learning experiences that develop higher order thinking skills, creativity, and resiliency. Education is balanced as the curriculum packed with values formation and community involvement. Even with online delivery of learning, we try hard to incorporate all this in the lessons to ensure student holistic development. The online delivery also comes with a program that ensures that the mental health of students is maintained. The UA Senior High School prepares you for college, prepares you for entrepreneurship, prepares you for life. Application is online. Visit our FB page at UASHS SSC for more details. Be part of the UA Senior High School. Choose UA. Be an Assumptionist. Pakamala na kakaluguran ka Kristo, yung banal na kapulungan Katolika, manatili ang matatag, ang gana king kasalungsungan, king saob ning pamagluwalo at pamanantabi daring matibe asyas ning kakatamong kasalpantayanan. Amen ni muna, king pamay palaganap ning maya pabalita ning Gino de San Pedro, ampo i San Pablo, Apostol. Pupugayan talareting adwang apostol, uling miging maulalang talapatuto ng Jesus, kapamilatan ng karelang pamanaral, kasuywan, at pangamartir, at pagmasusyanta mo kambera, yung pamaging meto nga banal, pangkabilugan, at pangatayid king biyeda ring apostol, king kakatamong kasalpantayanan. Inyapin, ganakantala reting makatuking aldo, makarikil para karela. Ing Hunyo 26, kaniting banwa, ing 13 Domingo na ning karaniwan na panahon, yan naman ing awasan tamong Pontifical Work of St. Peter the Apostle or Sancti Petri o ing St. Peter the Apostle Sunday. Iti metong ing aldo pamigaganaka, pamamiyakasopan, para king pangayubog, pamagaral, at pamamaya suporta karing seminarista para pari at religyoso king mabilog ayato. Kadwa, ing Hunyo 29, Aldo Miyerkules, masyatamong gaganakan ing Solemnidad dari San Pedro at San Pablo, Apostol, at adwantamu na sana isundura ing karelang pamamilatan king mabilog a banal a kapulungan Katolika, lalong-lalo na kaniting pinandit ning kasakitan. Ingkay kayong pong talasuyo, Florentino Galang Lavarias, at ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kaya beyo kepu, king pamagmasusi, king Solemnidad dari San Pedro at San Pablo, Apostol. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan.
Magbalik ya po yung kikatamong programa nga mo pa Sir Chris ne. Bayo tayo ituloy yung kikatamong discussion. Last time kung mag-visit king building na po ng Peso San Fernando pre-pandemic. Pa although ali po Peso yung pintalan ko itang CHO po ne, kaya ba yung lata kayong building ne, may kipag-meeting kami. Darating kami pong project, kaya ba yung po yung CHO ne. So may payabak po kareng yung City Health Office na po ng City of San Fernando. Siguro ma'am, ne, kaya kikatamong pilang minutong mitatagan, baka buriyeng payuhan ng kikatamong letter sender kasi mag-alalaya po ne. Medyo magkasakit na yata ang Mantun Obra. Siguro dahil, madidelay mo po siguro, pero mag-alalaya baka egad manakit ne. So ano po yung dapat nang isipan, halimbawa ng kikatamong mag-apply na medyo dakal no po sinenda na application, pero alala pa nga tatanggap pa awas ne, kareng-karelang potential na employers. Maka-mute kayo po, ma'am. Bali sir, siguro muna dapat patient ka. Patience is a virtue. Okay. Dapat, although ngayon talagang mag-makain mag-wait na yung malwat, pangadwa na nito, keep your lines open. Nung marakal nakapipag-applyan, keep your lines open. Kasi usually, di ba sir, atin tamo pong panugali na unknown number kaya tayo sasagutan. Siyempre, kailangan, nung dakal ka pipag-applyan, expect mo na someone will call you. So, keep your lines open. Kapa mo magmaselan nung ninureg dapat mong sagutan nung registered yung number kaya ka. And then, if ever na ating minawos kaya ka, sagot kang masalese. If ever na halimbawa, nung interested kang mag-apply kayo, ketang obrang offer na, nung emeburi, makibat kang masalese. Or nung tinext na ka man, sabihan na makanya niya yung offer na, nung emeburi, mag-reply ka. Makanita po. Kasi ako, sir, sasabihan ko po ngayon in feedback kay ni, manibatan mo rin po ka rin employers. Yes, sir. Pangatlo na nito, nung ka pa maging choosy talaga, mag-experience ka. At least stay in the company at least magang 1 year mo. Kasi syempre, hakit na po rin employers, itang kaya kang history na rin kaya kang working history mo. Hakit na kaya na ala ka mang pabulan, ala ka mga 2 bulan, no? Kaya parang minggu ka mo, syempre, nung nana ka makanita, akit na nang naning attitude mo can work. So, anya dapat maging matyaga ka. Di ba? Sabi ko nga kaya kayo, alina po in skills, usually panto nanda, itang tyaga na ni meto nga tao kay ngobra. Kasi din kaya na kanya ni Sir mostly karela, so nga debri makola. Ngini, mantun ka pang manaya ka pang bagyaro, gubanta, magkaya ka. Ngini, at the same time, nung ngayaman related ketang ayari mo, impantunan mo, akakit mo ngobra, grab mo nepa mo, banda, at least magka-work ka. Makanitaya po ako po makanita nung talagang bisa kang mag-obra, ka pa maging choosy. Kasi as long as sumagobra ka, marakal kaya kikilala, marakal kaya babalo. So networking niya yan, sir. Yes po. Di po ba? So marakal na ka-network, dakal na kaya kikilala, dakal kaya babalo, babalo mo rin openings ka rin aliwang. Kaya syempre sumakilala mo, uy, ating opening kitang makanyan. Aliwa mo kay social media, at karen mo namang kalupa mong taong magtunobra or retang magkobra, ating ka nga babalong kobra. Makanitaya po yung kanako, sir. Pero munang-muna, keep your lines open. Kasi ito po yung maging way, dalan, para ma-interview ka. Apo. Itang kaya, ma'am, nakalimutan kita ko nandun itang patse, may hire na la po. Ating kayo pong assistant sa BBR, for example, may ka-problema lang, or dole na po yung lulub ka rin. Anti mo po kasi, sir. May ka makanya na kami pong instances, sir. Anti mo po, ringaliwa kasi usually ni Kaiser, di ba, atin lang agency rin, din companies. Anti mo, sir, nung ela po, itang linapit kanita kaya kami atin ang mapilan, ning kaya ela po kami siswelduhan masalese, or kulang la rin karelang salary, ring overtime dahil mababayaran. Susuban nila po kanita king dole, sir, para misabi la po rin employer dam po pa itang magobra.
makanitaya po. Kasi naman po ko mo linapit ka keng dole, magdemanda na kali. May sabi ko pa mo po ning sabi na kayo, bata nalalala po in sitwasyon. Makanita po. So susupan tala po reta, asistala naman keng opisina ng Department of Labor po. At susupan na lamang po. Palagay ko, Sir Chris, hanggang makalista na natin duties and responsibilities na ng opisina ng ma'am. Potang kaya kailangan na panggawan itang bagay na alina makadefine. Balo mo, Sir Kenny. Bala mo yan po yung sinulat yan. Lalo na po kanitang face-to-face pa po yung mag-apply kaya kami. Bala mo po pati personal problem na rin aplikante. Ababalo mo na. At the same time, syempre, kung kami pagsalita kayo, ako coach mo niya nung nanong masanting ng gawan. Nung palagay mo, halimbawa, king akakit mo, kulang niya pa itang kayang skills. So, niya po dalami aking skills training ka. Tapos, nung Bisaya pa mo mag-training, mag-undergo training. At mo, Sir Burina, Bisayang manurod. Tang Burina nga balo. Alaya pang experience. Kabisa, mag-training ka pa mo. Ating tamang training mo. Libre naman ini. O di maka-acquire yung skills. Di po ba, Sir? Bala mo po. Obra. Gana-gana na po. Bala mo po, ma'am, kung ating yung problem sa pantun niya yung solusyon, kung ating available naman na kareng aliba pong ahensya ng gobyerno na ka-coordinate yun naman po. Siguro, Sir Chris, anyawaran taning last message, ma'am, karenggang mantun obra, porang kasalukuyang mag-obra, aliba mo po kayo ni San Fernando, kayong buong lalawigan. Pare-pareho mo naman po yung sitwasyon tamo, kaya katamo, aliwang balen, makanyan mo naman po. Although, nga sabi ko mo po, nung talagang bisahang mag-obra, ka maging mapili at kang makakitayo, bro. Makanita po yung kanako. Basta rin nga anak ni sabihan ko mo kaya kayo na maging matyaga. Kasi itaning maging basihan na talaga ding kumpanya or ding kaya katamang maging boss. Akit da nung makanano ka mag-obra, dapat iting ipakit mong masalese karela. Nakating kang concern kay ngobra mo, kaluguran mo yung ngobra mo, makanita. Ka dapat fickle-minded, makanita. At yung pangasar di po ba na may hire na la, luhub na la, may requirements na la. After nanita mga 2 days or 3 days, nalalumog. Kaya makantada po nga sasabi rin employers na attitude na talaga impanto nanda po. Dakal po salamat, ma'am. Kaya kayong Maya Payores para mami ang advice ka rin kaya katamong manto na obra king kasalukuyan, lalong-lalo na karang kaya katamong fresh graduates. At buri kaya mo po ulit batian, yung kaya katamong Division Chief City Employment Services, Maylin Gallarde. Happy birthday po. Isto ko po ba, ma'am? Birthday na po ngayon, madam. Opo, ma'am. Birthday na po ni kaya kami Happy birthday po. Happy birthday, ma'am May. Eko po sana sasawang susuporta king kaya katamong programa. Dakal pong salamat. Thank you rin po. Totong dakala obrang manenaya karing kay katamong fresh graduates. Ing pakaisipan danakan yan, ing makanano lang mamiling obra asakto, king karelang belwan ang pong kakayanan. Lagi rasang tandanan na dagdaganda po, ing karelang tiyaga at sipagan ban akwada ing burirang parasan. Dakal pong salamat king kay kayong pamanantabe, kilubning metong oras. Ako po Sir Chris. Ako naman po Sir Noli, iniing programa para kareng kayanakan, magpisabihan ng karelang pamagaral at kasalpantayanan. Nga mo paya.